abo muri VIP sema haina noma mutameze neza ndagusaba ujyanguruke turamutse abari muri Buja Night Comedy bamwita engineer merci beaucoup omutama afisa gafaranga rimwe itako yaharuza kayabu oya ntabwo ngaha ntacyo taza kubira Fugarandi merci beaucoup amashimwe cyane twakire Landry Neymar amashimwe cyane kumujournaliste wacu Landry Neymar tugiye kwakira Hazard Romansa Hazard umugabo afise ijwi rinini ve afise ijwi rinini mwanya ati negute amari make akavuga ya mbere nyane ya kabiri akaba yoyivuga ariko yari timenyera amashimwe cyane twakire Hazard Romansa merci beaucoup tugiye gutangura na The Star Stories yo kuri uno munsi turi kumwe n'abantu ba journaliste bacu n'abajournaliste b'inkino kuva kuri radio ikunzwe cyane ngabo gihugu cy'u Burundi PJ Classic FM nizere yuko nta hantu ushobora kumviriza amakuru y'inkino atari kuri PJ Classic FM turagiye gutangura Landry iruhande ya Landry Neymar n'aya mazina bahawe n'abavyeyi amazina y'abavyeyi nitwa Uvunyi Landry César pana kujana igifaransa mu Kirundi Césarienne umeze neza ga Kilomake iruhande yo kwitazira akajugujugu iruhande yo kwita Kilomake ibintu mutubya ngo muri abantu bambaye niwe wagihaye by'abantu bamaye kandi apana umwe anyway iruhande ya Kilomake naye mazina y'ukuri yizewe wahawe n'abavyeyi bitwa Nzambimana Mike Delo Nzambimana Mike amashimwe cyane kuri Delo umeze neza ga Hazard ameze neza cyane amazina yawe wahawe n'abavyeyi naye amazina nawe n'abavyeyi nitwa Kwizera Delo ariko uri kwiraga jewe Hazard Romansa mugiye kuri karangamuntu Kwizera Diodoni ega nuko akiprononce je neza bivuga mu Kirundi cyiza ni Diodoni izina nirindi ururimi ririmo ko kubwira mvuge Kwizera mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa bikunda ariko birakunda bivuge twumve anyway twashimira cyane kubona mwitabiriye Buja Night Comedy first of all mbere yuko twumva byinshi kuri mwebwe turashaka kumenya Buja Night Comedy mwayakiriye gute mwayibonye gute cyangwa se muri rusange icyumviro cya Buja Night Comedy mukibona gute bwa ndagerewe cyane kubona navuga ngo mwaratwiyumviriye ko nicyo cya mbere kuko bivuze ngo icyatumye mutwiyumvira ko nuko kumbure hariyo natwe icyo tumaze gukora gituma muvuga ngo abantu kanaka babaye mu bintu byacu byoheza bikagenda neza ariko kandi naje n'icyumviro nashimye natangiye kwiyumvira ati ibintu nk'ibi birabaho n'ijya mbere ritabiye ibintu mwene ibi ariko kandi ntangura kwiyumvira uburyo no mu nzoyitanga ntangura kwiyumvira mvise ubwo ahubwo edition zikurikira canke mu minsi ikurikira mbere yo kino sama ihera ushobora kuburaho mu kwiza abantu iraryoshye cyane imeze neza nibaza ko buri muntu wese yashitse ngaha azotanga inkuru buri muntu wese yashitse ngaha nibaza ko la fois prochaine ntashobora kwigarukana niba uri buragaruka n'abantu babiri cyangwa batazabwira ati tugende ibisigaye murabyibonera none nimusanga bitaryoshye amahera yenda y'abasubiza nababwira uko ndazazoza amashimwe cyane nababwira uko azosubira inyuma aho bamubwira ati reka tunaguconera batweretse aho dukura umunezero kuko umunezero barawuronderamo abantu umubabaro urizana ariko umunezero barawurondera nutarondera umunezero umubabaro uzowisangamo byanga bikunda of course kabisa Kilomake iyo urugendo rwanyu nk'abamenyesha amakuru turabona ko mwarahuriye kuri PJ Classic FM mbega muze kwibaza mbega mwahuriye kuri radio PJ Classic FM cyangwa se mbega mwese mwahereye mu by'inkino cyangwa mwese yatangiye kwiwe maze buke mwisanga mu nkino umuntu ahurira no kuri radio PJ Classic FM byatangiye gute ryari mwatoranye bigenze gute urakoze cyane uraza kubona ngo tumaze iminsi muri Mondial de Club tuvuga match nyinshi batubwira ntameze neza
ngira ngo usabye kuvuga histoire ingene twahuye twese cyangwa ingene twisanze turi kuri mikro. Yeah, of course. Mugabo murashobora gusangira mikro n'umuntu mudakora muri domaine zimwe. Nk'akarorero DJ Matrasangiye mikro mugabo turi muri domaine imwe ya mu muziki natwe turi muri sport. Rero navuga ngo ni ibyari byoroshye ko duhura twese ngo tubonane dore ko turi batatu mugabo hamwe n'Imana byarashobotse umunsi umwe ndavyibuka ari igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri 2024 twisanga twese turi kuri mikro zisambirizi ya mbere mu Burundi mu bijyanye na sport twisanga two turakora rero sport turi kumwe hama ndavuga ngo Landry niwe yaje nyuma yacu muri PJ Classic niwe yaje nyuma yacu Landry nari ndahari mugabo nakora muri sport cyane nari muri domaine matinal muri émission matinale ya animation verte mu gitondo Azam nawe ari muri sport mugabo muri radio menyesha makuru ashobora kuza agasezera akagenda bari bari kumwe basangiye team barasezeye bagiye baca bisanga rero bagomba kubaka indi trio ya sport bacu baca rero biraza bari kumwe na bagenzi biwe bandi bari basigaye babiri Edi na Bahizi ati rero tugomba kuja muri ko twe kuri PJ Classic FM turatandukanye n'abandi bantu gatoya abandi bakora ico bita émission informée donc niko informa abantu byagenze gutya mugatwe dukora émission débat turadebata ku kintu niyo mpamvu twebwe iwacu bimwe biri séparé abagomba kumviriza ivyo mu Burundi n'amakuru make muri Afrika bumviriza amakuru ya saa 4 gushika saa 7 mu gihe twe rero ku mugoroba tuza tukavuga amakuru y'Iburaya mugabo pa information gusa ahubwo tukadebata rero twisanga tugomba gukora jewe Azar na Landry ama turashimira bari muri Buja Night Comedy turazara badukurikirana n'abarundi bose muri rusange baje bana ku mbuga zanyu turabashimira ingene batwakiriye n'ingene badufata n'ingene badukunda natwe turabakunda cyane nubwo rero ngo ntibyari byoroshye ko tubonana mugabo hamwe n'Imana tugiye kuvuga ngo ingene twahuye ingene Landry yaje ingene jewe naje ingene Azar yaje twaba turara hano yo bari histoire ndende ndavyuka kuri le 31 uyu mwaka tugejeje 2024 twarakoze émission yo kubwira abantu ingene twahuye niyo twavuye twese ndavyibuka nje nariko ndayidirectinga twatanguye 19h twajeje émission 23h ko turavuga gusigene twahuye ingene Landry yahuye na twebwe ingene Azar twahuye urumva bari amasaha menshi cyane kuri Buja Night Comedy twavuga ego Landry yavuye kure cyane abatabizi yavuye kure yarakoze mu kabare by the way urumva urumusaka beza ariko aravuga abantu bakamwumva je naje muri PJ Classic FM pima 47 kilo ubwo namusigize muri 77 amashine cyane Azar yaje mujye mu gufi cyane gusumba hano mugabo yari mugufi gusumbuka byari mugufi gusumba no musigana meza mugabo Imana shimwe ubu bakoze muri PJ Classic FM yegera imbere gatoya urabona ko barashobora kwicara sinova muhavuye munagira n'ikibazo cyo kumwe nashikana amaguru hasi kubera n'ingufu cyane urumva twagiye turevoriwa twese gahoro gushika no muzisigaye twambara ishati kadukwira sino ava twaragiye n'ibibazo byo kwambara ishati je ndibuka mbere ko nja muri PJ sinigera nambara ishati n'umunsi n'umwe kubera naratinya bivanye no nararukira ukibaza ati none si umuntu ni hagati y'ishati n'umuntu ndi yambaye mugabo no munsi ofira mezi yambaye ishati kamwira ndambara ipantaro kamwira rero bavuga ngo ni ibintu bikomeye cyane mugabo tubishimira Imana tukashimira na mwebwe abatwumviriza mwese mwati bitubira hano nuko ruvuga ngo byagenze turabashimiye cyane natwe turabona ko mwadushyigikira cyane kwasanzwe babumviriza barumva ko muradufasha kugeza ku ibikorwa bya Buja Night Comedy. That's good. Landry umeze neza umeze neza cyane ajya ngo warakoze mu kabari narakoze mu kabari ariko nanje sinakoze mu kabari ariko maze kumva ko wakoze mu kabari naciye numva ko wavuye kure cyane rwose icyo bita kuva kure ufite umuntu akora bagomba akora muri bebe umuntu akora mu kabari cyangwa bari mu zamahara target ni imwe amafaranga rero ko nje gukomera amashyi umuntu kandi nje muri ville ngo simvuze ngo baje muri ville gusaba amafaranga ni nabo barateye isoni cyane nabo kugaya ariko umuntu wese akora muri we yabona ishoboka kugira ngo niba ari igihumbi kiboneke mugabo
abarundi nabo bakunda kuvuga ngo kurya ikirembe ucirashe. Yeah, of course. Ati rero nimba uzomemba ibihumbi 10 cyane nimba uzomemba ibihumbi 20 mugabo ari mu kabari nkayakorera n'amahoro nta kibazo. Of course. Nakoze mu kabari ariko ntibiziguye ngo navuye kuri kuko tuvuze kuva kure mu buzima. Je navuye ruguru. Peut-être ko ariko bitavuga. Wavuye ruguru z'Ibujumbura. Navuye ruguru z'Ibujumbura. Kwa mahirwe nacenje ku ishuri nk'abandi benshi. Pana nk'abandi bose. Nk'abandi benshi. Hama ishuri riheze. Ishuri mu kabari nakoze niga mu mbere muri university no mu kabiri. Hama mu kabari birahera. Wari tutari. Biheze mwaka wa gatatu cana winga. Bayeho uko nyene navuga ngo basubira nkajya ndaryama ahantu ntariha ibyo natangira rasyo cyangwa na contribute batanze rasyo ariko tugeze umwaka wa gatatu mu minsi ya nyuma hafi mu minsi mike y'amashuri riheze abasore bacu turahura tutazinanye genda bazi kuko batanze kubera ko urumva bo baca kusabiriza cyane ku maradiyo je nari interesse cyane ko bamenya gusa kuko baba interesse kumenya jewe tuza kumenyana rero ndaronka iyo opportunité nuko novuga ko navuye kure sino gukora mu kabari ni nakazi n'ibindi. Radri abantu bari kwadukurikirana ngaha abantu bahora bumva ku radio akavuga ati jewe ijya talent ya Landry ya Mike ya Hazard nanje ndumva ko ntushobora kuvuga umupira ndumva ko ntushobora kuvuga amakuru y'inkino mbega mu bantu bari ngaha muri Buja Night Comedy cyangwa abantu bariko baradukurikirana kuri social media niki kintu ku muntu yumva afise iyo mpano mwebwe nk'uko mwahereye kuri rimwe muradunga ubuntu bavuga ngo mugeze urwego rushimishije niki kintu wumva ushobora gufasha uwo muntu kugira ngo nawe nimba yiyumva iyo mpano ntiyikumire cyangwa ati ntabwo bicana mbega we nka Landry wamufashe ko muntu. Ikintu cya mbere cyo navuga ubu twe dukora ku radio siko ngo turi abantu bahatari cyane muri domaine za sport kuko aho hanze hari abantu badusumba sport badusumba byinshi badusumba gusesagura amakuru y'inkino dukora ariko nuvuga yuko umuntu wese umwanya we yugeze birakunda kandi bikundira igihe mugabo ibintu nasanze atari akazi itara cyane ni passion ndayite passion ni impano ni umuhamagaro kuko ubundi ari icyo bakwita akazi k'umuntu agakora kugira ngo ukore ko amafaranga mugabo kano uje kajya dukora no kumwaho kano hano twaje muri Buja Night Comedy kajya twe dukora uje kugakora uzi ko uje guprofita amafaranga ya boss ayo ko yo no gusa ni hogaruka kuko ni bigusaba ko birimo navyo bikakwamo ukabanamo ukumva yuko ibi bintu je naho bikora umwaka wose ariko benefice ifaranga nari kumva yuko bigumamo nico kintu cya mbere mvuga hama umuntu ashobora kuba ari hano nakubwiye yuko hanze hari abantu bafise tarazisombiza twe dufise uwo baheza emission wisekura neza nta kibazo baheza match uganaje gusanga match na emission n'ibintu bibiri bitandukanye abantu bari hano barashobora kuba bafise talent n'ubuga gute nta gucika intege mu buzima niryo banga rya mbere kuko esheke ya mbere nasanze mu buzima ni ukubona ko kunanirwa vyoroshe kunanirwa biraba ariko pambana maka ubona yuko wananiwe warakoze kizira kwita ku nkiko abantu bari hano rimwe na rimwe ku maradiyo bararansa amalettre yo kurondera abastagere cyangwa amakomunike muri domaine za sport navuga yuko umugisha w'ubururu aho uri ushobora kuzohurira n'uwo munsi radio kanaka bavuga ati turashaka abastagere muri sport turashaka abantu bazana amalettre de demande de stage hama ukagenda ugapostinga mu bandi ukaraba yuko imana yugurura imiryango kuko abo bahungu je nasanze bamaze kujya ku mafaranga nasanze bamaze kujya ku mafaranga mugabo jewe urumva yuko ntari bwigere ndaya narayakoze ko mu kabari no muri radio kamere mu kabari nimba baguhemba 70 cyangwa ijana mu kabari aho utonda inyota yagukubise hama mu nyandike bose akakubwira ati ntuzoge pasa umushahara wawe rero uvuye ku ishuri cyangwa ukubise kumva izuba n'ugesera watoki makamwe cyangwa turi kugira ngo uve yuko bakora akazi k'abandi ibyo urumva hazogera aho uza guhemba ugasanga ni buhembye bose mugabo mw'iradiyo ntibagukopesha amafaranga urakora ukwezi kugahera donc amafaranga muve kuvuga iyo aziye hamwe
abafise akamaro gusumba uyaye ndo wagiye urakoramo rero nicyo gituma uzaje nasanze bamaze gukora ku mafaranga ariko uno munsi nanjye ndashimira Imana ndashimira Imana ndayakoramo. Merci beaucoup. Tunabivuze yuko mwebwe mwese muri muri Buja Night Comedy murafise ibibazo byinshi mwifuza kubaza abatumire bacu ubukuru no munsi. Je numva natera intege abantu bose baza muri Buja Night Comedy. Ni buhoro buhoro ibintu bigenda biraza gahoro gahoro. No munsi biragaragara ni huzura nuko mubishaka cyangwa ni habahandi abantu baza benshi nuko mubishaka mugabo navuga rimwe ngo huzuri gubye ibyo barakwiye kubimenya nawe wowe uyitegura kumbure n'abari nyuma ya mwese mukabimenya. Ariko icyo nizera ni kimwe umunsi umwe hari igihe muzoza musanga wuzuye no hari inyuma mugapangayo intebe kugira ngo bigende neza kubera ko ni icyumviro cyiza uhuza abantu benshi bafite impano mu madomene agiye atandukanye. Nabonye hari abantu hari abamira umuriro, nabonye hari abatamba, nabonye hari abagira komedi. Birumvikana ko urabahuza donc arone ivyo ukoreye akazi kugira ngo nabo bashire kuronka akantu bisumamo cyangwa bashire kurengene bisumamo. Bavuga rero ko gutera intege wewe no gutera intege abaza bose hano buri munsi kwa Mungu kugira ngo ejo cyangwa ejo zose kandi no kugaruka ariko kandi natwe abanenga batwumviriza muri rusange. Of course, merci beaucoup. Bakomera amashimwe cyane, bakomera amashimwe cyane. Kino Mike umwanya no wa Hazard. Murakoze cyane gusubira ku makano kanya kugira ngo nicyo mvuze. Bwa mbere no gushima ariko kandi je ndakunda nubwo ngo umuntu akora ikintu agatera imbere. Bivuze ngo icyumviro ariko kandi icyumviro cyawe gitera imbere. Rero mbere yo ngira icyo mbwiye abantu bari hano reka mbere kuri buri wese yiyumviye ko kino gikorwa cyoza kiraba buri munsi w'Imana nk'amasaha twatangurira bwo kugeza aho byava kirangirira ariko kandi ndifuza kubatera nk'icyumviro yuko mugomba kwiyumvira minsi yose iyo ngo umunsi urangiye ukiyumvira mbega by'ukuri umusaruro twakabwirizwa kuronka niwo twaronse iki kigo kiratuma kumbura utaronka uwo musaruro kuko sindi uvuge nka wa pasiteri avuga ngo naraendere kwa cyangwa imeze gute oya ibintu bitanze nuvuga ngo nk'igishinga nayo kuko tw'abantu benshi barabizi dusanzwe dukora ibiganiro byacu live kuri YouTube birumvikana ko hano mu gihugu cy'u Burundi nta yindi samirizi n'imwe mu kiganiro cy'inkino yari yitwa yuko ukora ikiganiro gica live kuri YouTube. Twaje kuri Facebook nk'abandi bose turava kuri Facebook tuca YouTube turabwa n'umuntu umwe bivuze ngo n'uwo muntu umwe yabari wowe washyize kuri telefone yawe kugira ngo urabe live kiri kiragenda neza ariko no munsi dufise abantu 600 bivuga neza igihumbi badakurikirana live kiganiro. Bivuze ngo twaranaba kubera ko abantu ibintu byacu no munsi twiravye twebwe kubera ko abantu batariko barava kuri FM baze kurabaza Romance wariwe bamumviriza bariko baramuraba. Rero twakoresha amastrategie menshi namwe mwiyumvire byinshi mu byo babaterera turi mu gihugu cy'u Burundi kumbure hari ibibazo byo kwiyunguruza bivuze ngo eske kibanza muri ko murakora ico kibanza byakabwije kubera kabiri ibijanye n'uburyo mbega abantu muri ko muraborohereza gatatu niki mugenda murongeramo uko bugenda uko kugira ngo uwacu no munsi abone ko Buja Night Comedy uno munsi itandukanye niyo yaheruka. Bivuze ko icumviro cyiza nabashimiye cyane bivuye ku mutima iyi monde tugeze mu Burundi izo ndengero bwa leta twese. Bivuze ko tugomba gukreya ubuziki wacu ariko kandi bigana abandi akazi no munsi cyekora kwisamiriza atari igihugu. Bivuze ngo barabiyumviriye gushinga isamiriza icumviro cyiza munsi baraduhaye akazi turagira gute turakora ariko kandi no bwako no kubantu bashoboye ko bashikana muri Buja Night Comedy kuryoherwa birakenewe. Ni ikibanza ushobora guhuriramo n'abantu bagiye batandukanye ariko kandi nk'igishinga nawe urakora cyane mu byo urimo minsi yose kugira ngo ushobore kuba hoteli imbere nudakora. Iri ni jambo munze kuba mbwirwa n'umuntu nanje yigeze kumanura kandera intege namushimira no munsi amabibwe ati nudakora mu mwanya wo gukora umwanya wo gukora ukawuruhuka noneho wa mwanya wari kuzoruhuka uzisanga uri kurakora. Bivuze ngo ya myaka yo gukora niwayiruhukamo ukajya ubuzima ya myanya wari kuruhukamo uzosanga ariho wihutse gukora kandi wari umwanya wo kugira gute wo kujyoza rero mukore cyane ntihagire umuntu azoguca intege. Turi muri monde hari amarezo sosiyo kuvuga ngo izi mbuga Facebook WhatsApp n'indi games ukayira posting umuntu akakubwira ati ibintu utambuye nacyo bizova nubivamo numva ubuzima ukeneye abo bantu bakubwira gusa ngo bikora neza uzomenye ko udashobora gutera imbere. Aba bantu bakubwira ati ibi bintu mwe mutambuje ko ndabizi benshi bari bavuga ati Buja Night Comedy bucumbura nta kintu kizova ariko icyo nzi cyo nuko
ejo cyangwa ejo nyuma y'umwaka imyaka ibiri tuba tumaze gutera imbere rero murakoze cyane ndabashimire nterindeke buri wese ari hano uvuga ngo mu byo asanzwe akora mu ndota afise yifuza gushika ko never give up mu Bwongereza babivuga ukore cyane uzoshika ko nitwanitse guca hirya no hino ndamutse abakware bose navuga ngo bari ngaha Denise Université y'u Burundi narasafarinze cyane nashobora kuva muri kaminuza y'u Burundi ku Mutanga giye hagiye hatandukanye nazi ndi bufungure gute kwiyumvira ngo bisi nzoyiriya gute n'ibindi ibyo sinabyiyumvira ariko uno munsi ndashima Imana i Bujumbura sinavuka ariko uno munsi ntabwo nyabujumbura no ndora ntandamutse uno munsi nisanze n'ahantu umuntu arambwira ati yazati ni wowe ngo urire bisi ugasanga nuriye bisi akambwira ati we ntukuye kuri nkangisanga mu manza zigiye zitandukanye n'ibindi rero ntucike intege bivaye n'icuru no munsi icuru no munsi si cyo ugomba kuzobukira ejo niwakora cyane hamwe n'Imana byose birashoboka murakoze cyane merci beaucoup Landry akajambo ka nyuma cyo dusoze akajambo ka nyuma mbere ko dusozera nibaza yuko notangura nshima nubwo ariko nari guhereza ariko reka ndagahereko notangura nshimira novuga ngo umuntu yazanye icyiyumviro cyo gutanguza Buja Night Comedy mu gihugu cy'u Burundi canke hari mu gisagara ca Bujumbura nibaza yuko ari inshuro ya mbere bibayeho bavuga yuko umuhini mushasha utera amabavu n'ivyo uriko uraraba abantu baraza ariko nivo nk'iyi nibaza yuko atariyo twese twifuza canke nawe wabiteguye nibaza ko atari wifuza aho uno munsi Imana ikurinde kuzaba ariho uzobura ejo ndagusabira gutera uja imbere ni iciyumviro ciza abantu bavuga ngo bagenda bitabira ino Buja Night Comedy ko buri munsi wa Mungu ushitse nabo bakomeze kwiyumvira eske nimba muri Buja Night Comedy tujaye kubera batuvaza umusaruro cyangwa baturonkamo amafaranga twebwe ntituzogendeyo mugabo natwe twiyumvire kugira ngo dukore ugasanga twese two turiteza imbere azandi yakivuza avuga ngo twese nitwokwiga cyangwa nitwobaho twizeye akazi ka leta biragoye n'ivyo ariko akazi nubwo kagoye kuronka karagoye mugabo jewe nkundagira jambo rivuga ngo kirazira gucika intege twebwe ndibuka dutangura gukorana ikiganiro jewe ryari rya mbere nkoze konsabirizi abo bari bayimenyereye n'ijambo rya mbere bamajije umunsi duhura Mike yambajije ati we mugabo uramaze gukora kuri mikoro ziyandi hagati jewe kirenze mikoro yo mu rubanza nta yindi ndavugira turi kuri twata gukora kuri Facebook ukabona turaronka abantu nka 10 kuri Facebook naho nyene 10 bakazana komantere bakaducinira kugira ngo mwe none mwangi ibintu muri ko muravuga ngo murabona muzogira hehe bizogenda gute sawa niko tutabiheba umunsi kiretse avuze ati rero ndavye amakomantere y'abantu duhagarika akazi mugabo nitwacitse intege kuri Facebook yagira ngo tubaronka ni ku icuro ya mbere twakoze nkavuga ati yego yari match ya Manchester City na Real Madrid turonka abantu 2000 bari live kuri Facebook ndavuga ati rero bya bintu nubwo batagoye guca intege birakunda bikizira gucika intege gusa cyari kubiheba tuva kuri Facebook twimukira kuri YouTube iragoye cyane ukaronka abantu 5-10 twarigeze gukora match turonka 3000 kuri YouTube icyo kintu rero icyo kintu muza kuvuga nkavuga ngo gucika intege mu buzima jenda yita ko ari isheki ikomeye cyane rero ikintu cyo akajambo ka nyuma nohereza ko abantu bari muri Buja Night Comedy ndabashimiye cyane kuza gutera intege umuvukanyi wacu ariko namwe ndanabipfuriza kubandanya mukora ivuka murondera murongo merci beaucoup nimba rero hariho ikibazo igicanye kiri mvuga uti cyenda keneye kubaza Mike ndakeneye kubaza Landry ndakeneye kubaza Romance this is your time kugira ngo ukimubaze nimba hariho uwifuza kubaza ikibazo yegere ngaha azatore mikro hanyuma amubaze ikibazo maze dushe dusozera na show y'uno munsi arahari amashimire cyane kuri uno mutama amashimire cyane merci beaucoup mari guhezagire cyane nimbaza kibazo gihari turashobora gusozera Mike mbere ko dusozera hari abantu benshi bariko baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga bati none ni kihe kintu kiza kutwemeza yuko watumiye Landry watumiye Mike watumiye na Hazard je nagomba ndaho umwanya ndanabaviremo kugira ngo muduhe agasho imisegonda 30 yonyine cyangwa umunota umwe umunota ari mwinshi imisegonda 30 mutubwire
kantu nimba ari match nimba ari intro nimba ari iki, this is your time. Thank you so much. Mwambere amashimwe cyane, amashimwe cyane. is Buja Night Comedy. murakoze ariko dusozera ndarakubwire Imana yatwigishije ahantu tugiye baratwigishije mugabo kandi n'Imana yaradushizemo ahantu tugiye tugereza gutera kugira ngo ibintu bigende neza. So turakwemereye abantu benshi gusumba bahanye tuzokoresha ibyo Imana yadushize kugira ngo abantu bashare kubuzana ari benshi. Kandi ndasaba ko nyuma y'ibi cyangwa nyuma yaha uzodamagara tubwira ati mwaraterera agacumu k'ubumwe kugira ngo Buja Night Comedy duhuge. Ubwo rero tubivuze gutyo ni full promotion, urabizi ko bigoye kureba mugabo tuzogerageza zaragira ngo yavyemeye niyo chef. Tuzogerageza kuza turamenyekanisha mu bantu kugira ngo babimenye, abantu bazababwire basumbe aba muri Buja Night Comedy. Tuzogoreka bisanga abantu ari benshi aho tugiye intro cyangwa tugiye match mugabo reka juste tugira akagise gatoya twinjiye mu kiganiro cyacu biso saa 12 kugira ngo tudusozera. Sino match Landry ndamurazi ndabona ko atameze neza nazara mugabo ni sawa. Turi ku saa 12 zeze ku minota igera kuri 15 Samirizi ni PJ Classic FM. Twumvikana ku murongo 92 n'ibice bigera kuri 3 ni mu kiganiro Sport Zone. Ni nama ya sport ku mugoroba itangiye turaza kwega amakuru menshi. Umusore yitwa Mahinduka yirabura cyane gusumba abandi bose mu gisagara cya Bujumbura, kipe yitwa Barcelona ya Mugomwe. Mu gihe umusore yitwa Ale akunda kwambara imipira buri gihe buri munsi, ekipe yitwa Manchester United y'agakofero ya Mugomwe iragomba kumugura. Mu gihe n'ayandi makuru menshi agiye atandukanye ko namugoroba tuzakuba turiko turagenda turayacamo. Turi kumwe kuri mikro kabiri bamwita Landry Neymar, nizere ko ameze neza cyane. Mara Imana wani na bwana Mike. Bisi yose bitangura mikoro yakugoye wewe. Nta kibazo technicien n'icabere. Meze gute? Meze neza cyane. Wambaye umupira mwiza. Wambaye umupira mwiza. Shaka nakubwira merci. Ndakuravye kuri kamera ndabona wagize neza kubera umupira wawe. Shaka nakubwira merci. Oya nta merci shaka gusa wambaye umupira mwiza. Meze gute? Meze neza cyane. Ikintu kimwe cyakunezereye kuri uno munsi wose mbere kushika hano. Baje kimwe reka mvuge ko Imana ishimwe ko yategereje amasaha tukiribaza ibindi byose biza mu nyuma. Ko meze neza. Meze neza cyane, nambaye ishati bwiza bimbarire. Ufata ariko umuntu mubwira ikintu kikamutera kishimye. Nawe nabavuga ati umuhungu araberewe ariko reka naryigumize reka dukora akazi suko. Nabuja bazaraza kubimbarisha. Nabuja arabivuga. Yarakoze. Kuri nawe turi kumwe na Hazard nawe nizere ko meze neza cyane. Yaje meze neza cyane. Nta kibazo. Nta kibazo na kimwe kuko byose baragwanya nabyo nkabitsinda nkashikana. Wambaye umupira mwiza. Yewe umupira ni mwiza, amafaranga nkorera ngomba kwambara, ngomba kurya, ngomba kubaho neza. Ninabaho neza. Usa neza cyane. Ninabaho neza, abasigaye bazoyagarije na yarumva. Urakoze cyane. Bari bahezagire cyane. Irakoze n'abatugabira 5 mugobera mushi.